Okay, happy watching king kaading Micaela Flora iti Italy and ket sabi lang kumata naragsak kamat ita Easter ita Italy. And actually amun no ti how do you celebrate Easter dita? But here well celebrated iti for decade duo iti Easter ta mani iti buo apo nga nanginangal daw ket impay mi iti servisyo mi. Bueno, impay mi ti panagserbi. Ayan iti simbahan. Practice and apo to kita panagkantami iti misa iti inas asikaso mi. Ket kaaro ba 20 minutos lang yanan iti nabatbati kat natuok nga agistoryan ni John Mark ngam full of entertainment value. Yeah. Kunada man. Of course. Mambobola. Apo, makakayata man kada kayo dirabi, idi agpatpatang kayo di ka anak ham, nga ni Bembem nga English speaking. Diba, nagsaw ka di babalo? Kasi mong ba, oh my God, you're so silly. Kung na natin ubing, anasing bab mo? Hindi naman ako maanghang, sabi ko. Ayan. Bakit ako silly? Hindi naman ako maanghang, sabi ko. Kung natin ubing, apo. Dito tariga na, dito Inglesera nga ubing na talagang agdaring ungo ka mo at apo kakaasi ka mo nga mangdengdengag nga maamuna. Isang sa tinagkuam dirabi Di ba sang English ke... Arab, may boss anak kidding I was born with a dictionary nga kunada. Yeah. So ano kayo matapong nga lumayang dikitan na kayo? May kayo kanyang call. May kita kanyam? Haan? Pagpungan yung dati dictionary. Ayan. Hello sa mga bagong dating. Okay. DJ Hans and I don't know the name of her visitor nga kunada. Yeah. Ayan. Regas man manong. Tayo, Victoria. Manong kinading from Federina Bernardo. Manong June para isa pa long distance ngayat ko na. Hello, watching from New Zealand from Norma Macaway. Hello, watching from Delano, California from Marcela Omnes. Manso Karubat, Tabalse. Ano naman ni Edwin Punyo. Wow. Watching from Athens. Happy blessed Sunday to all from Margian Fashion. From Bon Kerbimat, pabati po ako sa wife ko. Happy second wedding anniversary sa'yo, mahal na mahal kita. Ingat ka palagi. I love you so much. Angel Lozano Aguilar from Ana Rojas, Isabela. Thank you po mga Lodi. Pet Malu at Moro Werpa. Una nama. Okay, nga rod, may isang nga sunata apo, iti isagot mi kada kayo, datay requested at ipailaing alas 3 ti parbangon yung requested ito datay sunata nga number 1 Victoria, iti twist na ito no, kasano nga baliw iti boses ni John Mark from the male to adult male nga kunata, di ba? And dati tamang ito ni tatay, doktor, and then attorney, ito tama ito Solicitor General Emil Castillo. Kunana, anya da di vlog. Okay, para kanya mi ako, I am a blogger also. I am not just, a singer, but I also do writings and on internet. Ayan. So if you want to know about the local government unit from on, adamo da kita basit nga vlogs ko as well as my being as a musician, adamo da kita vlog ko. No? Dati oras siya po, pero kinyo laang iti www.junsariales.webs.com or junsariales. Nalipatak pa yung naging website nga nakapagpablagan. Kat, anang arod, iti vlog ko na ni Camille, John Mark. Vlog? Kasi kulay ito sapin mo. Nako, medyo usto da ita. Mumaya nga iti vlog kat uni da ita nasikat amatinag. Kablag! No napig sa unay. Ngayon nakapsot lang ako. Vlog ko na lang. Jai, Solicitor General Emil Castillo iti kaipapanan iti vlog. Nga roda, Victoria Apo da to ay... Napanap
Nagpasyari jay downtown at nasabat ko apalasan kinidayak itikan nigi imisem nakasamsamti Victoria tinagan ko kinunana hinaren ko ni Victoria itinabayan 3 days, 3 days. no pa'y kasta tibanag na inanusa ket dinteng ti aldaw napalaos itiragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko when naganas tunggal aldaw aglabas tunggal lada ni Victoria iti denak ngem malas ti amin amalas inangaw nagnigasa ididimteng ti maysa pasamak idi na panak nagpasyay jay balayda Nya pa siya. nitataw na ti indak nakasarita Anya ko na. Ay, barok pasidisyakan daawanin ni Victorian intaray day adik akaroba. Okay, that's the twist, Karuba. Talaga amat nga nukang kansyonan maafdoy iti katagiti ponsyonan. No tumting tatang paseten talaga nga ko tumaliyawan dagiti kakapsat sada aga kakatawa. Siya nalay nga talaga ni Jamaica operator. ate at sumarno na kay mga boses Okay, sige man. ana Diretso. nasakit tinakem ko itinapasama Vina Morales. matikaya naginom iti ara tigasat ko sinang sangitak daawanin tiliw-liwa Jessa Saragusa. Surya ket awana iti dena Wow. naglabas ti alda bulan kentewan Yoyoy Villame. Nadamat ko ani Victoria simang peten Sa bali mo. Dagus ko sinarungkanan mailiwak unay kenkwanan ngemat damit ti ubing akadwana DJ Hans. ket ti tao nagpatenggang daytoy kantak Kasi iso nga kanta, isinto na atong tikas sa unay. Okay, just kidding. Pagkip kenaya ang nagsubling tiliw-liwat ni Victoria sinabyanak nubitin ka dobleng adenggen daytoy kanta Nabitin ka dublem adenggen daytoy kanta Kanta. Kasunod niya? Kanta ha Oh, lagi tala unay at ti pakais-isaman dagitoy kaaroba tayo kat we hope abong at basit napatingig mi basit na kita bibigyo iti ang kay panagas-isam ket 17 lang inan nga minutos ako iti nabatbatin mentay pa nagkakadwa ket itatapay lang agyamyaman kami na po iti panang tartarabay yung kata kami iti lasot talong nga oras sapay ko ba samati kay Ma'am Oma when keep as your company no kastuing nga Domingo apo kabayatan din kay panag in now panag-is-isko ba kada kita aglawlaw yo ayan panagpidpidot ti ruot kan
panagsamsamal kadagiti utot apo di balay niya lakit Rakyumin. niya kiti kinaadumot yung tumaray kumunol dano kasang arabiin ngam nangipakatak iti Kumunol-kunol, pumalaot, back and forth. pumadayan. Magandang hapon po sa lahat, lalo na sa Belencia family sa City Bukidnon. Ano naman, from John sa Panghari. Thank you, love your show from Marcela Omnes. Pabati po ako sa lakay ko, nasa Saudi Riyadh. Ingat ka lagi dyan lakay, love you and I miss you so much. May miss kita, aking sinta. From Teresa Cabuyaraw. Ang gwapo niyo po pala, sobra. Kuna naman ni Cassandra Benavides. Agar aruyo ti kinagwapo ta balaw. Parang totoo, ha? Baka kailangan nyo lang ng eyeglass, ha? Pabati po, Family Doria at Family Benavides. Lagi po kami nakikinig tuwing linggo. Ang kagwapo niyo po, kung nanay Cassandra Manan. Thanks po na aliwag tiday tanga kata. God bless po, Pablo Sega Tobago. Kano ba, pare questa batea. Serok te pantelig. Para karagaya asawa nga na tolnog. Karagite bakot na. Wala tawa. Ganta da ita may sama nga napintas ka sonara da ita nagmayat iti kay papanan na ngam hana kay na sawan apo nga no babaonan na kayo ni bagayo kat ada kayo ti sirok ti pandeling dita ka responsibilidad yo akas lalaki kas amati pagtaangan nga no adda ti arami din bagat mo ay kat tumulong ka mat hanga dakes nga aglaba ka aginno ka agkupin ka kag tinalabaan agpalengke agsibog aminen hanga dakes nga ako da ita nga aramidem manulaki di kaya mo nga pagtutungtungan da kanto dagiti tao naglengag sa o nga go ahead naglengag sa o sa da kay mo nga ibaga nagtaraki pukis mo nagpintas taray banbo ka Emil nagtakal tamasels mo burburan pa'y barukong mo kabut-buteng day talangan patitirong apandakalisyan nunag na kanti kaduan talyaweng datapus turan kaatuan ababai arapa abdakat rabiin day tamat jo abagim kaay ayuda apirmi ngeman yan akitut mi tilaing mua ng pili sinarak mo tay babai anang pirdit kinalalaki siro ti pandiling kinalalaking nakadulin aglabaken akupin agaw awir kapay ti ubin aglansya ken agsagad agpisok ken agtengteng daytat naganab mo iti kapipiling Jose Marichan man kanagtinas pasangit mo inanarem sang pinanawa adapay tinagsamal na matinga ikanlaysan Bing Rodrigo Alapay kat na tulisan inalampayanin na aniya tatirupang nakasarak sulat na bakna Nora Honor sino ipay tiling kasta kaya nagkupin agaw ang kapay di ubin ang plancha ken nagsagad at pisok ken agtengteng daytat naganap mo iti kapipili nagmayat abuya entabagin pa'y tiyak palengke agugas tinanganan ken nagsibuk ti mas masetas at damit tay makibarbartek kangem kelat ngagtaray ka at daytan itutu tasalapay kumabasada sino
ti pandiling kinalalaking nakaduling aglaba kenakupin agaw awir kapay ti ubing aglancha kenaksagad at pisok kenagdingding daytag nagalam mo iti kapipiling sirok ti pandiling kinalalaking nakaduling aglaba kenakupin agaw awir kapay ti ubing. Ngarod Karuba, thank you very much for keeping us your company as your background. Nga kunada, no kastuyan na Domingo, kaya tagiyaman kami launay kada kayo. Kaya sapay lang kumatahan kay Ma'am Uma, 84 de Kaduaw. Kada Domingo apo, alas 2 ng Canada's Festival. Dito yung laang apo kasamtang radio station the entire Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsamit. Kaya ngarod, ito yan apo, timawading nga sonatami. Kaya sapay lang kumatahan, uri pagbatit na kunak. Napaisem da kayo. Pasporti sa tinlipas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nag-agtrabaho, jay Amerika, adun $2 ko. Nagabrodak o darling ko, kitipawit ko, ticket daw mo. Milyon-milyon, akantidad tinak in regalo. Adtoyak anak balik bayan tapnon umay ka sarong karan asawaen ka kuman ngem syak meten di tinalikodan mas daawak man ta ugalim tadamiten sa balim tadim patawid ko iso payen tinang idolin. Passport visa tinlipas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nag-agtrabaho, jay Amerika, adun $2 ko. Nagabrodak o darling ko, itimpawit ko, ticket daw mo. Milyon-milyon, akantidad tinak in regalo. Adtoyak anak balik bayan tapnon umay ka sarong karan asawaen ka kuman ngem syak meten di tinalikodan mas daawak man ta ugalim tadamiten sa balim tadim patawid ko iso payen tinang idolin. Ay sayang day dilwalay lote kotse sing aritos kwentas kenrilo. Ana? Nagitay chocolates, ngayon patpatulod da. Nagsaksikitan tingipin mo. Supa, nagitay bagas, gatang mo, nga natinahakabil kat sinanduming, dagayam, sinsinan laang mo, dagayam patpatulod mo. Kas lapay-pay so. At kape, ngayon bagam, ako sa magayam nga kape dahi ta. Aga nga. Pagkuha mo gayam. Pag Ricardo mo gayam, iti champurado. Ape awan raman na kung kuna laki din. Atay lotion, nga dati milk. Lotion, apo kuna no gatas. Nakapapait. Nakapapait mo. Apo dati t-shirt nga tinbukanyak. Apo kahit kung isusuot gayam. Give away mo gayam, iti sabon. Mr. Clean ko na. Very proud nga nang isuon ang surf kung kuna na itagayang give away di sabon na gumatang katito nga barita dali bili nga t-shirt na ipagparayag ko laki din. Napaya. Apo, ditahan nga nagpatinggay di programa mi. Until next week, Karuba, goodbye everybody and God bless. Happy Easter.